no musi na ndayishimiye divine barafise imiryango tezo kwaza kubashikira ntanyeka ko harimo abashitsi baje kubashikira twagomba guha kaze y'abashitsi bari hagati mw'ishengero baje gushika bene data mu bukwe aho barimo mpabwe twahe kaze abashitsi baje guherekeza ubukwe baje muri munsi mukuru w'ubukwe aho bari bose turabaye kaze mu izina rya Yesu Kristo na pastor kandi na mwari guruke yego abashitsi mwavuga tubahe kaze baje muri uyu munsi mukuru w'ubukwe kandi baramutse ndacatura aramushengero doje rushishikara programme mwese turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Mwami Yesu Kristo bakorera iki? Ahezagirane natwe. Amen. Nuko muvyaje muvugisha mu Imana. None rero turashima Imana data twese atugiriye ubuntu ikaba Mwana
divine ntega amatwi niyo duhera kuko ni kubivuga. Havuga ngo bagore mugamburukira abagabo banyu nkuko mugamburukira umwami wacu. Wewe rero divine nta kindi ukora ni ukumugamburukira Desire muri byo se nawe icyo nawe Desire azoca akora azoca gukunda azoca ahindura ntiyatazogera ngo agume hariya abazoca kuza kwamwe hafi yawe akifasha urugendo agiye hariya muri vi uteza kumwuko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba ari umukiza waryo ari umubiri wiwe. Desire umutwe w'urugo reka ruyivuga naho mu misi ibegera bihinda ugasanga amategeko amwe y'ingoro uburenganzira bwa kiremwamuntu cyangwa ngo abantu bose barangana. Oya yego barangana imbere y'amategeko ariko biravuga ngo neza umugabo n'umutwe w'iki w'urugo uramwumvira uramwubaha mwubahisha. Niho Desire nawe azoca agira gute azoca yambaye ikoti kamukwiye bikagenda neza. Dusome kandi gahame 25 bavuga ngo bagabo mugamburukira bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo nawe yakunze ishengero akayigura. Bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore wiwe abayikunda sido kuko nta muntu yigeze kwanga umubiri wiwe ariko arawugaburira akawubungabunga nkuko Kristo nawe agira ishengero. Imana ihabwa icubahiro. Iyo si Desire bonyene na divine oya umugabo wese ateza gukunda umugore wiwe akamusumira akamwambika akamubungabunga agasigara ngo bigende neza ibyo mu rugo rwabo. Niko na Desire n'umuhungu ya Desire abaca w'igoce cyo gute cukura Desire iriba mu ntawe wigeze kwanga umubiri wiwe uzi mukuru isa utushaka byagenze neza ubwo bizayo byiza. Nico gituma umuntu azosiga asa na nyina akabana n'umugore we akaramata bombe akaba umubiri umwe kuka mu kirere ifite ubugingo byose bigeragenda ku isi. Yesu nashimye. Imana mu kwarema Imana yatambuje umugambi w'urugo cyane iyi projet si umuntu yayitambuje ariko ni Imana yayitambuje bagwira kugira ngo irabahezagira ngo barondoke babyare buzure isi ngo barondoke bagwire mwuzure isi ikibaha na autorite kuganza. Burya rero Desire na divine ari ikintu bari babuze kuko umwe yari wabo ariko Imana ko bamaze gufatana gutya bakamagwira kuba ku rugo baza bakwije umugambi w'Imana ni ukuvuga ngo irabahezagira barondoke mu bya kabiri ibaha kuganza ibirindwi si ibifise ubugingo byose. Reka turabe rero Biblia bango gufasha bipraye umuntu amagwa n'Imana tureka bigwice n'abango wala Imana aravuga ati sigiza ko umuntu yibana wenyene inge na muronze gufasha bikwiranye no kwigoko byose byo ku misozi n'ibiguruka mu kirere byose ibyo wala Imana yari yabumbye mwivu abizaniwe umuntu ngo arabe inge navyita amazina kandi uwo muntu ko yisi kino bugingo cyose bicari bizina ryaco. Uwo muntu ibitungano byose no kubiguruka mu kirere no mu bikoko byo mu ishamba byose ariko ntihaboneka kumufasha bikwiranye n'iki n'umuntu. Maze uwo Imana asinziriza umuntu utikoma arasinzira amukuramo urubavu rumwe ahobeka inyama mu gishigo cyarwo. Urwo rubavu uhoraho Imana akuye muri uwo muntu arukuramo umugore amuzanira uwo muntu. Maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ry'amagufa yanje n'akara ko mu mara yanje azokwitwa umugore ko yakuwe mu mugabo. Nico gituma umuntu azosiga asa na nyina bakaba n'umugore wiwe akaramata bakaba umubiri umwe. Imana ihabwa icubahiro.
tubona ko uyu mugambi Imana yawutanguje kandi umufasha bikiranye n'umuntu ngo Imana imaze kurema ishahi ibintu byose Adamu bicisha imbere ya Adamu ngo abyita amazina byose ariko biratubwira ngo ntihaboneka umufasha bikwiranye n'iki n'umuntu Imana icyo ngo higenda ngo yondere umufasha bigize gute bikwiranye umufasha bikwiranye n'umuntu ntawe udamutanga ni Imana y'urukundo ntabwo kuko niyo yatanguje uyu mugambi w'urugo ikikora ikintu gikomeye ngo yamusinziriza ubutikoma imukuramo urubavu rumwe mu gishingo cyarwo ihomeka inyama ubwo rubavu guhora Imana akuye muri uwo muntu arukuramo umugore amuzanira uwo muntu maze Adamu acanezerwa twenga caramugisha ko mu gihe yarabayeho ntari bwabona umuntu basa nawe ese shembo nabaye se oya nezerwa sibyo babona nezerwa kuko Imana yiyereza kwawe umufasha mugize hindukiye wanjye urabe iruhande yawe urabona ino munsi wajyanishije kandi aho namwe winjira mu rusengero iminsi yose urimo muri kwaya ya mbere nawe wabaza muri kwaya ya mbere hari umunsi ari bwinjire mugahaguruka twese tugahaguruka oya ariko ino munsi twese twavuze ngo Uwimana giheza agera iko yogira gute iko yoga twese twahagaze nka Imana kuya gutete nezerwa rero ubu rero twenge ko divine ari ruhande yawe Imana kugeneza waroshe kufasha mugize gute ukwiranye na divine nawe nezerwa warose umugabo uburuki umukobwa ugiye kwitwa inarugo na Desire nawe agiye kwitwa Serugo nezerwa rero Imana bateyiteka muze mu bantu bane mu mahoro kuko yaguhindura stati yabone tasubire yahora witwa umusore ubutwiko umugabo witwa umwige mugiye kuba umumama none rero umufasha gituma bazosiga se na nyina bakabana iki akaramata bakaba umubiri umwe n'abarinda babiri muze guhana akaramata nka Isaka na Yakobo reka dusome igitabo cy'imigani turabe umufasha bikwiranye n'umuntu atangwa n'uhoraho turabe icy'umwanditsi w'igitabo cy'imigani yabivuze ko kuri umufasha bikwiranye n'umuntu 18 ku murongo wa 22 avuga ngo urugo uronse umugore abaronse ikintu cyiza kandi abaronse igarirwe guhoraho Imana ishimwe Yesu nezerwa diye uronse umugore abaronse ikintu cyiza kandi abaronse igarirwe guhoraho ubu nijyangira hari barafise uburenganzira bwo kubagabira amatongo bagabira inka imiduga n'ibindi ariko uronse umugore abaronse igarirwe guhoraho Imana yakucyuye kandi n'ibintu uronse umugabo abaronse igarirwe guhoraho rero umuntu yaronse igarirwe guhoraho ingabire arayibugabuga sibyo arayikorera akazigama kugira ngo bishishikare kugenda neza murabana rero amahoro uzubahora ko divine rimeze neza ariko no munsi yambaye ibyera twari ingabire ivuye kuhoraho ucunga bo bica bigenda neza usiga twandika byose bikagenda neza kugira ngo arushirize kuba mu bwiza aja mu bundi hamwe n'iyinjira kuri iyo bikurikira n'iyinjira hano mu mirango bari basanzwe babanza cyo tuzatereka rero burya divine hari icyo erega hari icyo ajyanye abandi hariya aba abandi baca bati kandi oya ibyo byahindutse nawe muri korali ya mbere baza bati bwa wundi divine hari icyo yakoze kwa Desire bica bigenda neza icyo utangura kunezeye 19 ku murongo wa 10 Tumurangwa ngo urugo banitunga umuntu abiragwa n'abavyeyi ariko umugore aciye ubwenge amuhabwa nande n'uhora urugo barashobora guhereza ibintu bakaguha ubaka ari iwacu
uwa mu gisagara iwacu baratanga ngo wagubakaga umwana ukagira gutyo bakugabira ariko umugore aciye ubwenge umuntu amuhabwa n'iki n'uhoraho. Umugore aciye ubwenge umuntu azi kuroranya azi gutunganya byose biravuga ngo umugore aciye ubwenge yubaka urugo rwiwe ariko igifu arusanguza ayiyo maboko. Divine rero umugore aciye ubwenge azi kuroranya yakira abashitsi uzi umutera iteka kuko umugore aciye ubwenge abera igitibo umugabo wiwe ariko igifu bivuga ngo arusangeza ngo barabe uko babaza kujya kwahukana. Yesu acavuga ko ata mpamvu n'imwe iriho yo kwahukana. Nico gituma rero muhagaze hano nta kindi hamwe bwe murapfuyemo, nta gusubiza amaso inyuma, oya murahejeje. Reka dusome. Abafarisayo baza kwiwe bamugeza baramubaza bati mbega biremerwa ko umuntu yirukana umugore kubw'inyanduruko y'ikintu cyose? Nabo arabishyura ati ntabwo murasoma yuko uhereye mbere na mbere rurema yabaremye bari mu buryo bubiri, ikavuga iti nicyo gituma umuntu azosiga se na nyina akaba n'umugore we akaramata bombi bakagubira umwe, bakaba bose bakagubira umwe, bituma batakiri babiri ariko baba babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana imatanije umuntu ntazagire gute, ntazakimature Imana yagucure. N'aya majambo tugomba gusozera ko muri gushinja burundu bwanyu muri uyu muneze muri iki kirori kidasanzwe Imana yabagiriye neza ikabatera iteka. Abafarisayo baza kuri Yesu bamubaza ku nyanduko y'ikintu icyo cyose cyotuma haba divorce. Yesu nawe atarababwira atarisha mu byanditswe ariko ntabwo urasoma ko yeremeye na mbere rurema yabaremye ari uburyo bubiri akabwira ngo akabahereza mu murondoke aca ngo nicyo gituma icyo Imana imatanije umuntu haza kimature ni mu kibabiri mu mubiri umwe. Aha rero murakuye ndetse hinduka urabe neza nawe ndimi nongera urabe neza. Aha murakuye nta mpamvu n'imwe ihari, naho amategeko arabyemera n'ibyo, ariko ku bantu b'Imana nta nyanduruko n'imwe iriho ya divorce kuko Yesu abishoboye. Naho Mose yabandikiye icete cyo kuvavanura yatinye igiciro cy'ishenge ko gutera amabuye, Yesu aravuga ngo nta nyanduruko n'imwe iriho divorce ibaho ku bantu b'Imana, muzobana ubutagitandukana. Tujya tubaze rero ishuri guhereze tujya tubabaze arabwira umusiza je bimeze neza na divine bimeze neza, ariko Yesu kujya mu ruwe turabaza nibaza ko muri mwebwe mu bende afise boro twe twarifise ubundi musangano wacu yaragiye hageze hajya nyine padiri abwira ngo acaba ngo jewe nabivuyeko abivamo hari uwundi muntu ari harya ari hanze kuhabonye ufise imodoka aca akorera muri iyo modoka yabaze sawa asohotse n'amaze guhana basanga yuriye ku modoka vye unakare bari bakupa mumpambiriye ko abinago akaba afise dorote yawe ariko rero ndabona ko nizega twiganize nezerwa narakuteteka iguhaye umufasha gukwiranye. Ndakubaza wewe Desire, ndayisenga Desire imbere y'Imana n'imbere y'ishengero n'imbere y'abakozi b'Imana, ndayishimiye divine ni wamwishimiye. Ndakubaza kandi wewe ndayishimiye Desire uremera kwakira, ndayishimiye divine nk'umugore wawe muzobana ibihe byose, muzobana amatabuza mutanganye no cyangwa Yesu agarutse
ndakubaza kandi we ndayishimiye Desire ndashobora gushitegereza neza divine abona ko biragenda neza umusozi sawa ari umusozi nakora ese neza ndashobora gushuka sanga hari ibihe muzokora iki avuze muri hafi ibihe by'amageragezwa bitagenze neza zo musengera yo byagiye gute amwihanganire ndakubaza wewe ndayishimiye divine ndayishimiye Desire niwe wamwishimiye aratende ko yamwishimiye ndakubaza kandi wewe ndayishimiye divine uremera kwakira ndayishimiye Desire nk'umugabo wawe muzobana karamata kugeza mutandukanijwe n'uko ucange Yesu agarutse ngira bageni ko bavuga akazi kamanutse ndasubire mu kubaza ko akazi kamanutse ndakubaza ndayishimiye divine uremera kwakira Desire ndayishimiye Desire nk'umugabo wawe muzobana ubuzima bwawe bwose kugeza mutandukanijwe n'uko ucange Yesu agarutse arabyemeye urabona Desire kandi akoya kose ariko afise kunagora tisini ni brema yino urabona ko yakubise kora ko bize neza ishobora gushika sanga tumi aho tugoranye uzokora ikigo turabanga pastor Joe Desire birananiye ni mushingire muri bizogenda gute avuze ngo ni hazi ibihe azomusengera yongeragiye gute yihangana none rero iba muzereka bitwereke amasezerano basezeranye batwereke ko basezeranye amasezerano atatu gutandukana bazane impeta ndabona zipanze neza Desire yerekana ba bantu bose ba bandi mwahora muri n'abajene bose bamenye ko ino munsi kuwiye ego divine nawe uza hejuru Desire kumengo uraba neza ibyo none rero ariko kwambikana impeta reka babisinyire hano ibyo bavuze ariko abaribye umurego siho bari abitere igikumu Mana data twese zagiye mu ijuru mwamenye n'ingabo mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti turagushimiye Mana turaguhimbaza wewe watanguriye baciza hariya mu itongo ryo muri Edeni niwe watanguje umugambi w'urugo urabona si byiza kuko uriyo kwibana wenyene hirya na murondera gufasha bikwiranye Mana ye ngucura heza ngira none Desire
umugisha abandi bazabera umugisha ushengero n'igihugu n'imiryango ibisigaye n'inzu bagiye kwinjiramo turabasengeye Mana yera wene uti barategetse birakomera babahaye kuganza turagoma ngo Mana yera inzu bagiye kwinjiramo turabasabira ngo bahindure amateka bazisibikiriza amateka z'ibihe baciyemo here kuri iza turabisiranganije turamagaye ijuru mugisha kime cyo mu gitore kunorongo urakoze kuzobana mu rugo rw'imanza n'amaza uzobana amahoro ibintu byose bazabona kiri mu isi urakoze kugira ngo izanye muri Yesu tubisabye amen. Imana ziba umugisha
Wow. Watetesha. Amaso y'icyago kibuza kabana n'akantu gatoya ku gatatu. Yego. Abana ni